Zdravo, drage moje i dragi moji. Danas pričamo o konceptu i fenomenu koji se naziva FOMO, Fear of Missing Out, strah da ćemo nešto propustiti. Fenomen jako učestal u današnje vrijeme i jako ispotenciran. Vidjet ćemo i zbog čega. Na ovu epizodu i na ovu temu me je inspirisalo pitanje jednog momka na TikToku koji je rekao da ga zaista muči ovaj strah da će nešto propustiti i zanimalo ga je da zna nešto više o tome kako nastaje i kako može da ga se riješi. Vjerujem da ima još vas koje se mučite sa ovim strahom zato što je danas jako teško ne imati ovaj strah s obzirom na sve okolnosti i na kontekst života, na društvo, kulturu i uticaje u kojima živimo i kojima smo preplavljeni. Šta je u stvari FOMO? Šta je taj fear of missing out? Kao što rekoh, strah da ćemo nešto propustiti, strah da nećemo doživjeti sve to što gledamo, što drugi ljudi doživljavaju na mrežama prije svega, strah da nećemo dovoljno iskoristiti naš život, ovo vrijeme na planeti Zemlji, strah da nećemo dovoljno proputovati, da nećemo imati dovoljno iskustva, da nećemo dovoljno nakupovati stvari koje nam trebaju i tako dalje i tako dalje. Taj strah može da se grana na različite segmente života, ali u suštini on ima jedan korijen, a to je da smo izloženi prevelikom, nebrojenom, da kažemo nebrojenoj količini mogućnosti danas i zbog toga je taj strah ispotenciran, zbog toga je jak, zbog toga je toliko intenzivan i zbog toga nas toliko muči. Te mogućnosti čine upravo to da se mi osjećamo da ne postižemo sve. Da ne postižemo sve ono što bismo mogli da postignemo ili sve ono što bi trebalo iz nekih svojih, da kažemo, umišljenih uvjerenja, šta bi to sve mi trebalo da radimo, postignemo, doživimo i tako dalje. A sve smo to umislili ne ni iz čega, već upravo iz tih uticaja prije svega sa društvenih mreža. Zašto nam ovaj strah stvara problem? Zato što mi na mrežama vidimo mnogo nekih mogućnosti, imamo uvide u sve te informacije, u sve te destinacije, u sve te opcije koje su nam kao prividno na raspolaganju, ali u realnosti naravno da nemamo toliko vremenskih, energijskih, financijskih resursa da bismo mogli da postignemo, da isprobamo sve te opcije i sve te mogućnosti, da doživimo sva ta iskustva i razlika između naših realnih mogućnosti i onih mogućnosti koje nam se plasiraju i koje nam se nude na mrežama je ogromna. Taj jaz je preveliki i kad god je jaz između naših realnih mogućnosti i onih što je naš umislio da mi treba da postignemo, da isprobamo i tako dalje, kad god je taj jaz preveliki, nama to stvara određenu dozu anksioznosti, tjeskobe, straha da ćemo sve to propustiti, da nećemo sve to doživjeti i to se upravo događa zbog tog raskoraka između onoga što je naša realnost i između onoga što smo mi umislili da bi trebalo da bude naša realnost. Šta je u stvari rješenje? Kako da se otarasiš tog straha da ćeš nešto propustiti koji ti ne da mira, koji te ubjeđuje da ti propuštaš tamo šta sve ne, a u stvari dok se ti brineš da ćeš propustiti
da ne odeš na tu destinaciju i da ne odeš u tu kupovinu i da, ne znam, da ne doživiš taj koncert, da ne odeš na taj festival ili šta god vidiš da drugi ljudi rade po mrežama, dok se ti brineš da to sve ne propustiš i dok se trudiš da ti to sve ispostižeš, što je apsolutno nemoguće. Šta se u stvari dešava? Dešava se to da tvoj stvarni život prolazi pored tebe. Dok ti živiš u glavi i u ovim nekim nametnutim mogućnostima. I to je naravno razlog zašto nemaš mir, to je razlog zašto nisi usklađena sa sobom, to je razlog zašto imaš tjeskobu, zašto te muči ovaj strah, zašto ne možeš da imaš ono istinsko, dubinsko zadovoljstvo svojim životom i zašto osjećaš da kasniš, da si zaglavljena, da nešto propuštaš. I ajde da se vratimo na ovo rješenje, da vidimo šta je rješenje, kako da se otarasimo tog straha da ćemo nešto propustiti. Prije svega jako je važno da ograničiš izlaganje mrežama, kao što i znaš sama, nisam ti sad otkrila toplu vodu, ali da to preveliko izlaganje informacijama i svim tim iskustvima, opcijama, mogućnostima i tako dalje definitivno preplavljuje tvoj mozak, tvoj nervni sistem i to ga čini jako nemirnim. Zbog toga je važno da ograničiš to izlaganje, da ograničiš te informacije koje sipaš u svoj mozak, zato što, kao što sama znaš, kad naš nervni sistem postane prenadražen, onda ne možemo nikako biti u stanju mira, u stanju svjesnosti, ne možemo biti prisutni u našem životu, već smo tako nekako rastrzani, nadraženi. Sve nam to crpi životnu energiju. Tako da bi sačuvala tu svoju životnu energiju, jako je važno da ograničiš to izlaganje mrežama i da to posmatraš kao da si sad otišla na pijacu i samo trpaš, natrpavaš sve u svoju torbu, sve redom sa svakog štanda i u jednom trenutku shvatiš da je previše, da stvari počinju da ispadaju iz torbe, da nećeš moći to da poneseš kući, da jednostavno nemaš kapacitet, nemaš resurse da poneseš sve kući. Zato ćeš na pijaci, nećeš biti na pijaci čitav dan i trpati tamo sve gajbe, jabuka i lubenica i šta god, nego ćeš uzeti 1, 2, 3, 5, 2 kila krompira i pođi ćeš kući. I to se zove ograničenost izlaganja mogućnostima, ali tako? Nećeš pokupiti sad svaku vrstu voća s pijace i svaku vrstu povrća i sve sjemenke i sve orašaste plodove. I to je preplavljujuće. Isto to se dešava kad ti svoj mozak preplaviš svim tim informacijama i ne ograničiš izlaganje tim informacijama. Zato je važno da ograničiš to izlaganje kroz vremenske intervale koji će biti određeni i koji će biti kraći nego što su sada i kojima ćeš ti upravljati. Važno je da kad se izlažeš mrežama i tim uticajima, tim informacijama, da ulaziš svjesno u to, jer iluzorno je očekivati danas da kažem sad ti ugasi sve. Ne, nikako ne treba da gasiš mreže, one su sastavni dio našeg života i jednostavno da bismo išli u korak sa svijetom, potrebno je da smo na mrežama, ali moramo znati granicu, moramo znati kako da upravljamo njima, kako da ih koristimo da nam služe, a ne da nas muče i da nam štete i da nam izazivaju ovaj FOMO. Isto je kao sa bilo čime što nadvlada nas. Samokontrola je najvažnija vještina koju učimo da stičemo i gradimo i razvijamo kroz cijeli život i samokontrolu itekako treba primijeniti u ovom području i ovom polju društvenih mreža. Dakle, kada se izlažeš mrežama, ulazi svjesno u to, svjesna toga da moja torba je sad otvorena, moj mozak je sad otvoren, ja idem svjesno da punim mozak raznim informacijama
od kojih mi 98% sigurno neće koristiti, ali ok, znam, nema veze, profiltrirat ću ih i idem dalje, ali opet ću da ih ograničim. Ja ću njima da upravljam, neću samo tako da odem otvorenog mozga i da se prepustim, da me to sve obuzme, preplavi i onda se osjećam loše. Dakle, ograničimo vrijeme izlaganja mrežama i ulazimo svjesno u to, svjesno, ne kao neki scrollujući zombi, nego ok, svjesno sad upravljam doziranjem informacijama koje sadim u svoj mozak. Jer znaš sama, ono što posadiš, to će da nikne. Ako ti posadiš svašta nešto i korova i trnja i svega živog i napraviš cijeli neki haos i gužvu u tom vrtu, pa kako onda da niknu neke svježe, zdrave ruže ili neki lijepi plodovi? Ne može, nema vazduha, zemlja nije, da kažemo, protočna, prožna, ne može. Nije vrt njegujuć, nisu njegujući uslovi. Isto tako važi za tvoj mentalni vrt, za tvoju mentalnu baštu. Njeguj tu baštu svjesno. Svjesno se izlaži informacijama, svjesno upravljaj onim što ćeš posaditi u svoj mozak, a šta ne, što ćeš profiltrirati i baciti. Ono što je još važno kako bi se otarasila tog straha, FOMO, da se prizemljuješ na dnevnom nivou i da se povezuješ sa prirodom. Zato što je priroda nešto što ti vraća mir i što tebe vraća unutrašnji sklad, što te povezuje sa tvojim dahom, sa tvojim ritmom disanja. U prirodi se sve nekako događa ciklično i ritmično, kao što i sama znaš. I to je i naš program postojanja u nekom ritmu. Mi dišemo u ritmu. Imamo otkucaj, srce nam kuca u nekom ritmu. Sve se dešava nekako ritmično i kroz neke cikluse, kroz neke procese, i onda kad mi se povežemo sa prirodom, kao da ulazimo u sebe, u svoj mir, u taj svoj životni ritam. To je jako važno, to umiruje naš nervni sistem, to nas vraća u ono prvobitno, da kažemo, defaultno stanje, ona naša defaultna podešavanja, i zbog toga na redovnom nivou pokušavaj da se prizemljuješ. Ako ne možeš da hodaš bosa, onda barem i u obući stani na travu, na zemlju, poveži se, zamisli kako iz tvojih stopala rastu korijenovi i kako se povezuju duboko, duboko sa planetom Zemljom, sa jezgrom planete Zemlje. To će tako da te ustali, da te prizemlji, da te malo vrati iz tog uma koji se razletio na sve strane, da te vrati unutra i da ti donese tu dozu mira koja ti je potrebna. Ono što je još važno jeste da u današnjem svijetu, kao što znaš, mnogo vremena provedemo pod uticajem spoljašnjih okolnosti, bilo da su to drugi ljudi ili evo ove mreže o kojima smo pričali, a malo vremena provedemo u samoći, ne u usamljenosti, već u samoći, u tišini sa sobom. Mnogo nam to nedostaje u današnjem svijetu. Nedostaje nam da ostanemo u tišini, da upoznamo sebe, da vidimo koje su naše vrijednosti, a kad vidimo koje su naše vrijednosti, onda znamo i koje su naše istinske želje, a koje su neke nametnute želje iz nekog nametnutog načina života sa mreža. Zbog toga je jako važno da ostaješ redovno sa sobom, da pratiš svoj ritam, da pratiš svoja htenja, da pratiš svoje one želje koje dolazi iz srca, a ne sa mreža. Da pratiš šta je ono što tebe ispunjava, šta je ono što te čini srećnom, šta je ono što pali iskricu u tebi, i na taj način ćeš imati jasnoću, veću jasnoću o tome šta zaista želiš, a šta si umislila da želiš, pa ti previše tih nekih umišljenih želja
stvara tu anksioznost i stvara taj FOMO. Zato što ako mi pratimo želje iz našeg srca, želje iz naše duše, uvijek ćemo imati dovoljno vremena, dovoljno energije, dovoljno resursa da ih ispunimo, jer je to jednostavno postavka u ovom našem životu i na ovoj planeti Zemlji. A ako pratimo želje koje su, da kažemo, isprovocirane, ispotencirane našim egom i tim nekim spoljašnjim utjecajima i nekim nametnutim opcijama i mogućnostima, onda ćemo biti rastrzani i u nemiru i u ovom strahu da ćemo propustiti nešto toga, jer jednostavno realno nemamo sve te mogućnosti, sve te resurse koji su nam potrebni da ispunimo te želje. Tako da ako se nalaziš u ovom nekom rastrzanom stanju i ako te je strah da ćeš propustiti sve to što se nudi, to nije znak da ti treba da se potrudiš da sve to ispostižeš, jer to te ne vodi nigdje, nikad nećeš uspjeti, niko od nas ne može uspjeti da doživi sva ta iskustva kojima je izložen na dnevnom nivou i da proputuje sva ta mjesta i tako dalje i tako dalje. Kad te to uhvati, rješenje nije da se baciš u što više tih novih stvari, novih iskustava, već tada treba da osvijestiš da si upala u to stanje FOMA i da treba da se vratiš unutra, da se vratiš sebi, da se povežeš sa svojim ritmom i da se povežeš sa svojim željama. Eto, to bi bilo to za današnju epizodu. Na kraju bih da te pozovem, ako želiš da radiš sa mnom 1 na 1, u martu je otvoreno još par termina, provjeri link koji ću ti zakačiti ispod ove epizode, pa mi se javi ukoliko vidiš da ti je potreban coach i dublje vođstvo u radu na sebi, ako vidiš da si zaglavila u nekim programima i u nekim obrascima, u nekim saboterskim mislima i akcijama koje te drže u mjestu u tvom životu. Eto, to bi bilo sve. Čujemo se uskoro u sljedećoj epizodi. Hvala ti na slušanju i uživaj u danu. Ćao se!